Hadin bo wei uriu pajba uba Dominic Warjri ulej bantit jingkhang ha Meghalaya High Court of Meghalaya ha kabaya dei markarai chung ke CDC ban phia bat penbet thamai i constituency dakaba uloong bakale be an khem debut i kendan ke sik schedule baru i ko ordar belapen mi nak sorkar jela house name hajar khatlai hakaba nakle ka kashiri u justice w dingdo ulo simbichar yakane haka arpu pratrik no pra arjar arpulai halor kane nakling deputy chief executive member joka khas hill autonomous districts council uba pensiongan NCM ulong bakarai executive committee man penbet thamai iki MDC constituency joka ke HDC kalong kabayat katkum gi an bat ki kendon badai ban bot ulong ru kumbalong menta ka delimitation committee kan pet tang bat pen thamai i constituency bat ong bakamukot duma bala ujor do ba Dominic Warjri ru ka debet yakane hi kamat hadin shisha ka ai ke bangile ana kalian ka executive committee nya follow baha ya ki procedure baro namarang husnem ar hajar khalai akapor bangi wanra ya ka limitation iswa bangin constitute ya ka limitation committee nyo iswa ya ka approval ngau governor bau governor ula sha yani bangin constitute ya ka limitation committee then is notify ya ka but hadin baka limitation committee ka report sangi ka executive committee di place ya ka po house but ni pas po house ya ka limitation bill tikane ka ba mentaru kawan kumju hi hadin bala yo jing tho na babun gisnong kirushimet ka bagi ong ba kani ka present consumpsi a number of voters kaya fair na kawe kamulai sanpo mo khar pentor khat new khat pra kalaban ka poitang khat lai khat saulase te yong idon kam banle ya ka demolition ban reorganize biang ya kisnong hagi konsumsi ba fair habangyo e trajing tho nakaliang jongi nyemna ban constitutive committee khem da yo iswai ka approval jongu governor halor kita ki jing tho ni thong osho governor ban ai ka approval yani bangin constitutive ka committee hadin bo governor la approve then nisa snaya committee ban menta committee kadang ya sakmat ban compare ban sngau nagi rushimet nagi snong te jing sha kam don ka no ka bolong claim procedure kani ngayat bahaya ka procedure hoy nyempat don ka rules on demolition committee ban pa sa poka house kani ngidang prepared menta namar ban amen ya ka Assam and Meghalaya Autonomous District Council rules kamut ya tangi ka limitation conduct po house kakam jong chairman kumnuban please question dikhaban amen ki babon ki dan orang bentang yang prepare lang sakman ban include lang ha kani ka edi rules jongi ya ka delimitation rules ya segala bandi ka chapter then namar bo governor ai ni ka approval ban ila constitute ila follow accordingly ya ka by julia pro sakata nam i bagan long on procedure kut nganom na ban ya ka kut nganom na ban kan i menta ka syong ha ka jusno junga kut ndrenga shia thu ya pi ya ka proses ka jumi ba nya aya ka with due process but pi kham tam men shwale shwa arja khatlai ya ka demolition le tang ka isi ndon kam demolition committee hendrei hakapor jonga arja khatlai gubernur ong em de bandon ka demolition committee khnang bakan le exercise ka bania ba dia jumut kolong ban thawi kani ban le bania ba nang bakan don kanu ka jingle thurmur mensuali gile tang daga executive committee ndai daga demolition committee mentaman ngila airat daga demolition committee kan recommend with due exercise ban long detail exercise termat wa ya akut bersau ya ke prosedur jongi ke pengistan mangi tang kata namar menta kebanyakan kelai ka kambak kali syahid kut kadi tang haka jingi ka demolition committee kam dei kanu kanu ibru ge kan span extension kan para rais menta
idang ikan chwe ka admission committee kadang lu kajing ong kamdon then let's say in a process in pe ke ba nang wan kin dia mentar kamdon ka pemata mentakan amarai sudah saya ngalong ba lada ka admission committee ka submit closing report lay kamut ngila ban penlong in time mo kan ini da kama ban submit ka ta ka syong pada ka decision tu bilang baro